Uyaphila ngiyakwesa bantoni gazi lakhe indlalifa ezulu tuna
serious uhlomuka ke lahliwe ke murele ungathi mawuvuka uhlungu lilahlwe inkosi mibathu abaqhumeka kibona bafilwe lihlonolo bona abantu abahlukumezwayo according to Matthew 5 verse 10 uthi basikelelwe abantu abahlukunyezwayo for kulunga ngoba emnandi bazalwane esikhuthaza ukuthi lo ongumongameli uyazi esukudingayo umongameli wethu uyazi esukudingayo wanele ithi lesizulu lebesitsho uJesu wami uyaphila ngiyakwesaba ntuni na igazi lakhe linqobele ngiyindlalifa yezulu ithunya linqotshiwe amen bazalwane ngifuna siyibuke namhlanje ukuthi uJesu wanele bazalwane uJesu wanele if uthi uzolala mhlambe siqhubeka le ntshumayelo ukhumbule into eyi1 uJesu wanele ungavumi ukuluthwa babaxokisayo uJesu wanele ungavumi ukuhendwa ecaleni kwindlela kaKristu uJesu wanele uJesu wanele ukusifaka kwinsindiso uJesu wanele ukusiqhuba kwinsindiso uJesu wanele ukusifaka ezulwini bazalwane uJesu wanele bazalwane into okumele sihlale siyazi iculo lethu lemihla yemihle kulombhali kulabo siqhubeka khona incwadi yabaseKolose ekudala siqhuba nayo umpostoli uPaul ulwa nento eyi1 uJesu wanele utenivula usango kubaprofeti bamanga intoni abeza nayo uJesu angenayo ebalulekileyo nidinga ukuphila ngaphakade uJesu wanele nidinga ukuxolela kwezono uJesu wanele nidinga ukususwa kukumkumkani bobumnyama nize ukukhanyeni uJesu wanele nidinga ukuphila ubungcwele uJesu wanele why nifuna ukumncedisa why nifuna ukumreplace why nifuna uJesu ukuthi Yesu wanele for lokho kodwa mase kufika lokho onelanga why niqala ngaye mase kumele niqhubeke senizomamela abaprofeti bamanga besithi nidinga ukueda lokho nalokho 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 why nizibopha ngezinto enizifakayo niyeka nidedela ukwanela kwaKristu umbhalo bazalwane kudala ilwa lento uqale ekuqaleni uchapter 1 walwa nokuthi niyambona nokuthi uKristu wenu unjani uqale wakhuthaza labazalwane ukuthi bazalwane ukholo ludumele luvakele niyaziwa ivakele ninobungqina bokholo bothando bethemba iyaziwa indaba yenu wayinivumela abaprofeti bamanga bazothi nina bekumele nigcwele ukubonga kuba uYesu unenze nafanele ningafanele wanisusa kubukumkani omnyama wanifaka ukukhanya kubukumkani bonyana wakho uThixo onguYesu Kristu wayinamkela abaprofeti bamanga wazoqhubeka uchapter 1 wathi niboni na ukuthi lo Yesu lena nguye umfanekiso waThixo uqobo nguye ongumfanekiso womdali uqobo nguye ulizwe ekhona ekuqaleni nguye odalileyo zonke into ezidaliweyo zidalwe ngaye zidalelwe yena zime ngenxa yakhe why nifuna ukumamela abaprofeti bamanga why senifuna ukoyika indaba zezingilosi nifuna ukukhothama nikhokhobe phansi kwengilosi nizidumise anazi na ukuthi nazo zidalelwe lonyana nisiyunyana niya kwinto ezidalelwe yena kwizicaka zakhe naye izidalele yena bingxaki into bela kwelibandla ingxaki yalibandla belifuna ukushiya ukweneliseka ukuKristu bofuna ukongeza bebengathi uKristu asemfuni naye bethi uKristu uright naye la prophet bamanga niqale kahle niqala ngoKristu niqale kahle kodwa ke niyazi ukuthi niqhubeke kule inkolo yobuKristu edani lokho nalokho nalokho ukuze nikwazi ukukhula kule nkolo yobuKristu izani kubhuti othile onolwazi oluthile oluhlukileyo kuni nonke umpostoli wazothi hayibo anazi na ukuthi wonke amagugu olwazi nokuqonda afumana kuYesu Kristu Colossians 2 verse 3 uzama ukubabonisa abazalwane even from chapter 1 ukuthi phambi ngoba ndiyothetha ngabaprofeti bamanga izandi nikhumbuze ngoKristu enimamkeleyo uyalibaleka uKristu abantu bofuna mase kusilehle ezinye inkundla uKristu sikuligugu masithokozile sivuya namhlanje mina ecawa simmemeza sonke akugula umntwana uyapi
uyofuna egqirheni ngokuncedo, uyofuna wabaphansi. uYesu Kristu yamcula, mawungafumani umsebenzi uyapi, uyocela na inhlanhla kwabaphansi. Bazalwane, ebekade nawe memeza uKristu, kodwa ingalo igcwele iziphandla ngoku. Why? Naye umbuzo uzothi, hayi uKristu naye bedingakala, kodwa makunzima bemele uede nalo. Bazalwane, ngeke sithethe ngolwimi nje olusoft kwindaba yokueda kuKristu. Umpostoli akathethi naye kanjalo. Kuba seGalatia uthi nini ithakathiwe. Zidenge ndini. Cinga ubudenga bokuza kwinkolo ngenxa yokuthi uKristu wonke into seyilungisile, uhlawulile ityala, wakunika ukulunga kwakhe, wakunika ithemba lezulu. Uze wena uvume ukuthi ndisisona nanto esandleni. Vele if uKristu akekho bemele ndiye esogweni, ayikho into mne ndiyithelayo kule nto yensindiso. Uze kanjalo, mosowungenile wamkele ungafanele, ulambe kwidustbin ungcolile, mosowuklina nguKristu, sozibona ukuthi sowungakwazi uziklina ngemithetho yakho. Siyakubulela Yesu Kristu usifake lapha endlini, kodwa we'll take it from here. So siqhubela ngoku inkqubo. Baba prophet bamanga kweli bandla laseKolose bazalwane ebebefikile bethi uKristu uyinafu ukuthi anifake, kodwa ngoku masekuqhutyekwa zibambeleni nini steering. Kuright ukuthi nizeni ikholwa kuYesu, kodwa kaloku khona imisebenzi kumele niyenze ukuthi niyiqinisekise indaba yensizweni ukuthi niyayithola. Ayikapheleli. uYesu methi ugqikiwe ebethenye into ebengathethi ukuthi ugqikiwe insindiso. Insindiso kunawe kumele kube khona okuhlawulayo. Ngapha amabandla amena lezo sifundiso. Even kumlando webandla bazalwane sikwinyanga lapha kwebabizwa kule nyanga ethi iReformation Month, esikhumbuzayo ngosuku oluthile ku-1517 apha enye indoda yathatha yabhala incwadi yoyimise Roman Catholic. Incwadi ibhala into eziyi-95 zithi Roman Catholic izani sithethe ngezinto. Nithini ilizwi lithini ngezinto? Utheni ni Roman Catholic nifuna abantu bazobhatala into ethile apha ukuze abantu ababhubhileyo bangava ubuhlungu obunzima ngenxa yezono zabo abazenzileyo? Utheni Roman Catholic nivuma ukuthi uKristu khona, kodwa nivuma futhi ukuthi nawe kumele ukhuphe okuthile ukuze ukulungisiswa kupheleliswe? Akuyo Roman Catholic kuphela. Amabandla agcwele namhlanje. Amanye athi nxiba iuniform ethile uzupheleliswa. Bhatala itikiti elithile uzupheleliswa. Thandaza umthandazo othile uzupheleliswa. Bapatizwa ngombhapatiso othile uzupheleliswa. Nikela ngemali ethile uzupheleliswa. Bathina abantu. Yesu akonelanga. Babona bayingozi. Andifuna ukuxoka abazalwane. Sometimes bhetere sabantu siyamzonda uYesu. Asifuni inkolo yobuKristu. Kunabantu abathi siyayo uYesu naye uyayidlala indima. Kodwa ukodwa ingozi bazalwane. Enelibandla belinokodwa nalo abaprofeti bamanga belifundisa ukuthi libe nokodwa. Umpostoli uzobaxosha kodwa. Uthi akunakodwa uYesu wanele. Ningaluthwa uYesu wanele. Asifundeni bazalwane Colossians chapter 2. uYesu wanele. Chapter 2 Colossians verse 16 ukuya ku verse 23. Ngakho ke makungabi bikho umuntu onehlulela ngokudla nangokuphuzwayo noma ngemikhosi noma ngokwethwasa kwenyanga noma ngamasabatha okuyisithunzi nje salokhu obekuzofika, kodwa okuyikhona khona nguKristu. Makungabikho umuntu onephuca umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile, ekhonza izingilosi, ephike ngemibono yakhe, ezikhukhumeza ngengqondo yakhe yemvelo, engabambeleli kulowo
oyinhloko okungayo umzimba wonke uyondliwa futhi uyahlanganiswa ndawonye ngamalungu nemisipha ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Uma nafa kanye noKristu nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, pho kungani kungathi nisaphila ngokwezwe nithobela imfundiso ezithi ungathinti, unganambithi ngolimi, futhi ungabambi? Konke lokho kuyizinto eziphelayo uma sezisetshenzisiwe ngokwemiyalo nezimfundiso zabantu. Konke kubonakala sengathi kunokuhlakanipha kokwenza abantu baziqokele inkolo eluthayo, nokuzenza abathobileyo, nokukhandla umzimba. Kodwa akusizi ngalutho maqondana nokuzithiba ezinkanukweni zenyama. Ilizwi lenkosi masivala amehlo bawo, sincede thina kuqala. Sincede saneliseke kuKristu. Ngathi uYesu angasanela. Ngathi singahatsho nathi libandla sithi unganele mina. Ngathi singahatsho silibandla somanje sincede inhliziyo zethu zivume ngokonene ukuthi thatha konke nginoJesu. Konke kunyindiva nje. Sizathina somandla apha eOrange Farm. Sibeka amathemba ecaleni. Sivume sibambelele ukwaneliseka ukufumana uKristu. Ngathi uYesu angabanela abantu bakhe. Bangazulazuli beyokhangela ukumongeza. Siza umoya ongcwele nathi usikhuthaze ngokweneliseka kwenkosi yethu. Igama leYesu Kristu. Amen. Bazalwane, umpostoli uPaul uyabanzi kwindaba le yabaprofeti bamanga bafike elibandla laseKolose. Kula sifunda khona ufuna ubaqinisekisa kakhulu ukuthi uYesu wanele. uYesu wanele, ningalutheki, ningaendeki, ningathatheki ngabaprofeti bamanga. Zintathu into athi kumele bangazivumi izenzeke ngenxa yokuthi uYesu wanele. Oqala, ningehlulelwa, uYesu wanele. Ningehlulelwa, uYesu wanele, verse 16 and 17. Ningaphucwa ithemba lenu, ningaphucwa umvuzo, uYesu wanele, verse 18 and 19. Ningahlulelwa, ningaphucwa. Number 3, ningabotshwa. Ningabotshwa, uYesu wanele, verse 20 to 23. Ningahlulelwa, 16 and 17. Ningaphucwa. Kasuthu lisikahlokiswa muputso, verse 18 and 19. Baske baliklama. Kristu wanele. Amen. uKristu wanele, banganibophi, verse 20 to 23. Mebheke meyiqala kubo verse 16 and 17, uYesu wanele, ningavumi ukwehlulelwa. Uyabona iqala njani verse 16, ngakho-ke makungabikho muntu, no one. Ungabikho mpriest, ungabikho mlevite, ungabikho mfarisi, ungabikho mfundisi, ungabikho bani owenza njani, onehlulelayo. Singesithi, let no one judge you. If ungathi ushaya bona abaprofeti bamanga ukuthi ningayi kubo ukuyoapprove babo, ningayi kubo ukuyomeet ama requirements wabo ukuthi bafuna nibe ngakanani. Ningazama ukwenelisa bona laba bafikileyo. Angabikho umuntu onehlulelayo. Unehlulela ngani? Number 1, ngokudla nangokuphuzwayo, noba ngemikhosi, noba ngokwethwasa kwenyanga, noba ngamaSabatha. Zintoni ezi? Yimicimbi kaSirayeli. Imicimbi kaSirayeli. Eminye ibimithetho yokutya, uyayikhumbula ukuthi asityiwe silwanyana, ayityiwa lena, ayityiwa lena. Ayityiwe yakho. Phila abhlungu abaSirayeli. Bengayityi ingulube neze nje.
imnandi kanje pork yini noma pork ribs noma pork bani bebengazi wawuyazi lonto amen bebephila kanjalo bengayiki into ethile kuba izobangcolisa ngokomthetho kaMose ngokomthetho kaMose into ibiyinkulu kuIsrayeli into ibenza bahlukanisa even nabantu bezizwe abantu bezizwe bebathatha even bona uqobo ukuthi bangcolile thina sizwe sikaNkulunkulu siphila ngendlela ethile ibintu bekumele yabafundisa ukuthi umuntu kaThixo hluke ehlabathini hluka elizweni uThixo befuna ukuziveza ukuthi ungcwele ngayo imithetho ebanike yona nabo kulindele ukuthi bebengcwele ubungcwele uThixo befuna ukubaveza ukuthi ndinisuse elizweni ndanihlukanisa nezwe into yokumele iveza ubungcwele bukaThixo ngelishwa kube into eseyiveza ukuthi bona babhetere kunabanye into beyenza nakwixesha likaYesu bafika abafundi bakhe wabuza abafundi baYesu why labantu babafundi bakho besitya bengahlambi izandla why benza kanti abazi namthetho kaMoses into ibixaka nompostoli uPetro even seyifundiswe nguYesu uYesu uyamfundisa kuMark chapter 7 noMatthew chapter 15 uyamfundisa akungcolisa umuntu okusuka ngaphandle Peter Petro umuntu ungcoliswa ukusuka ngaphakathi ukunyela ukukhohlakala umona zizo into ezingcolisa umuntu kodwa giqiqi uYesu unyukile uPeter uyilibele lonto into ongxaki uyamthanda uYesu kodwa ikhona lento yokufuna ukwengeza ihlalisi kahle nje ukuthi ukukholwa kuYesu kuphela fana nomuntu ophiwayo fika umphe isipho ngenxa ukuthi usithokozele kakhulu athi ndikunike malini ayisisipho ndiyaziwe isipho kodwa ndikunike malini ngiyakubonga malini sisipho uPetro kuvela umbono usuke ezulwini kuthiwa yithi itya Peter itya zonke izilwanyana Peter hayi nasoze nditya into engengcolileyo soze ndingumJuda soze ndiyenze lonto yitya ndoda soze yitya ndoda 3 times soze akazi ukuthi kuyadlula from ukutya kuyothethwa ngoCornelius ekumele aye kuye avakalisa ivangeli ubonakala uThixo wamkela nabezizwe ibingxaki lento mshola abantu befika kubandla laseKolose bethi siyanazi ngabazalwana kodwa nitheni ithandanga kuyakho sikhonza njani nani ihluthi yakho etempile nje nihluthi ninuki yakho nazange ndiyitye yakho ngisemncinci amen imikhono localucalulo ucalucalulo emxakileyo uPeter kakhulu imsokoliseza umJuda umsose incwadi abaseGalati apho Peter of course uhleli nabezizwe uyatya ndiyasola futhi uyitya yona ophoko uPeter nabezizwe uyatya ukhululekile kusuka inkokheli zalena eJerusalem ukhanse ziyafika mazifika lapha uPeter uyazikhwebula kulaba naye uma ngapha bhekani laba bantu ubheke nje lezidlwangula lesi ngazi utyi yakho umuntu onjani utyi into kanje bangcolile laba bantu kuvuka umpostoli uPaul uthi yeke ndoda hayibongeke ndoda iqale nini umuntu walungisizwe ngento ayityayo uthi Peter ingozi lento yenzayo ndoda uyaxokisa ngezenzo zakho lento yenzayo uyaxokisa ishumayela ivangeli engeyiyo yaKristu Peter ushumayela ngokuthi wena umuntu wezizwe uYesu uqale ngoKristu kodwa kumele ayigqibe ngokuthobela umthetho wamaJuda uthini Peter ngalento yenzayo izifundiso zokudla okuthile imicimbi yakho bimininzi imicimbi yakho ayithola Leviticus chapter 23 miye siyayazi imicimbi yama Feast of Booths Feast of Tabernacles iPassover siyayazi even usuku lokuhlangula Day of Atonement biyenzeka kanye enyakeni zonke ziyabala kuLeviticus 23 imicimbi ebalekile even yePentecost kuyisizwe samaJuda amen imicimbi ebalekile busazi uma ungumJuda kumele unyuke uye eJerusalem for iPasika ungekuphuthwe iPasika but again bayilahla ukuthi iPasika seyikhona iPasika ikhona iPasika yethu amen uthi iPasika ayikho siyayichitha akuchithwa ukuthi ikhona uyivile uthini umbhali uthini uverse 17 okuyisithunzi nje salokhu obekuzofika
Bekunamasabatha apho kulisuka apho ungasebenziyo niphumula khona balibele ukuthi impumulo engunaphakade ifikile inguYesu Kristu. Ukuphumula okunaphakade sekufikile kunguYesu Kristu. Badumisa isithunzi kanti umnikazi efikile. Uma sifa uNkulunkulu uthathe uYesu Kristu even wasekuqaleni kwe-Old Testament wathatha ilight kuYesu Kristu or ilanga walipointa kuYesu Kristu ukuthi kuvela isithunzi ngapha njengobona lapha edongeni. Lasibona isithunzi. Ezifuthi uqale ngaso isandla uthi wena khanyisa ukuthi kuvela isithunzi. Uthi lesithunzi lelo number 1 bazi ukuthi khona isandla. Number 2 babe nofifi oluncinci ukuthi soba njani isandla mase sifika. Bona babenikwe ichance encinci ukuthi babone ukuthi nazi isithunzi sikhona. Mawonile kumele uthathe imvu uyihambise etempileni uyohlatshwa uchitheke igazi ukuze kube khona ukuthethelwa izono zakho. Oh, kukhona imvu ezayo. Awusebenzi ngosuku leSabatha usuku lokuphumula ukuthi udumise uThixo okhona olisabatha lethu. Oh, sitya kanje siyasitya njengezinye izizwe. Ukhona osesehlukanisa nabantu bezizwe nesono. Ibimele amasiko abo ayabafundisa ukuthi umuntu wonile udinga igazi ukuthi athethelele esonweni. Nosayithethe esonweni kumele aphile ngendlela yobungcwele. Bekumele bafundisa lokho nansi ifikile bekusisithunzi nje saloko obekuzofika kodwa osewuyena ongikhona khona kuYesu Kristu. Amen. Ngamanye amazwi babambelele kwisithunzi nobumnikazi ekhona. Ububhanqa obukhulu bomuntu ozothi ehamba estratweni nasi isithunzi umile uthetha nesithunzi. Athi uyibuyisanile imali yami. Uathi ume ngapha. Ubheka isithunzi yathi ithini ngale mali yami ndoda. Awuvumi namandla ukuxhawula ndiphama isandla usiphakamisa wena. Uthetha nesithunzi. So ngabe singayibona lonto ukuthi lo muntu uyahlanya ikhona ukuphazamiseleyo. But nanga amaJuda abambelela isithunzi sefikile umnikazi. Abambelela iPasika yokuya etempileni kuyowenza umhlatshelo sefikile ongumhlatshelo. Ayochitha igazi lezilwanyana selichithekile igazi lanyana kaThixo. Uthini umpostoli kwelibandla baseKolose lichithekile iPasika yenu nguYesu Kristu. 1 Corinthians 5:7. Nansi iPasika yenu wanivumela abaniluthe ukuthi niyobamba iPasika endala seyifikile umnikazi wayo. Akathi umpostoli bezirong amasabatha ibirong imithetho yokuthi utye kanje ungatyi kanje ibisuka kuThixo uqobo usixela injongo yayo ibinenza ukuthi nilindele mase efika lo uThixo ambekileyo. Nina nibambelele ni rejecta yena lo uThixo amthumileyo. Basekolose uYesu wanele. Nifuna iPasika uliPasika leni. Nifuna ukuphumula Hebrews chapter 4 ukuphumula kwenu. Ningahlulelwa. Don't let anyone judge you. Ade baseRoma chapter 14 ideyithi omnye ujonga usuku olu1 lubaluleke kakhulu omnye ujonga insuku zonke ezifana. Uthi mawungabikho owehlulela omnye nomnye uzomaphambi kwaThixo ngonembeza wakhe wayehlulela omunye. Obazalwane intoni ezama uyibeka lapha ilegalism ukuzibekela ukubeka imithetho lena ezokulungisiswa nokwamkeleka uthi ningavumi ukuhlulela ngalonto. Oh, mingaphi imithetho esihlulana ngayo even nawe insuku zanamhlanje. Banxiba ibhloko beyicaweni abasindiswanga. Ngamanye amazwi usindiswa yamkela uYesu unxibe nesiketi. Bafaka amacici beyicaweni. Ngamanye amazwi abasindiswanga. Wayibheka indlela uzusindiswe yamkela uYesu ukhulule namacici. Bangapha abantu abachisa impahla kuyinigma ebaxolo ngoyochisa impahla akathethi ngoYesu uyathetha ngemithetho chisa impahla uyeke lokhu lo muntu useyuzwe ezogweni seyishisa impahla yakhe. Bathini bafuna ukubambelela kwisithunzi baye kumnikazi. Isithunzi asifaki into ezulwini. Isithunzi sikuzisa kuKristu. If asikuzisa kuKristu sokuphosa esogweni.
It's a serious thing umpostoli ayibonayo ubungozi baba prophet bamanga welibandla. Ningavumi ukwehlulela, kungabikho umuntu onijajayo, ningazama ukuphila impilo zenu, nizama ukuzapprove kulaba prophet bamanga ukuthi at least ke nami sengiyafita kubo. uKristu wanele. uKristu wanele. Ufuna imana, uKristu sisinkwa sakho, John chapter 6. Ufuna ipasika, uKristu uyipasika yethu, 1 Corinthians 5:7. Ufuna isabatha, uKristu kulimi isabatha, ukukuphumula kwethu. Wongoze uKristu, akasathembanga imisebenzi yakhe, sethemba umsebenzi kaKristu. Asadinga ukusebenza for insindiso, usamkelekile uKristu. Number 2. Ngavuma abantu banehlulele. Isuthu sithi siyadumela balinyatsa. Basike balinyatsa. Amen. Ithi lapha futhi ningaphucwa. uYesu wanele ningavumeli ukuphucwa. Uyibonile ku verse 18. Verse 18, makungabe mikho umuntu onephuca umvuzo olihlokisa muputso. Oniphuca umvuzo wenu ubheka phaya ngoku ukuphila okunaphakade. Lento ibalekile, lento bazoyifunza la prophet bamanga ichaphazela ukuphila okunaphakade. Bazalwane, once uthi Jesus plus it equals no Jesus. It equals no Jesus. Awufumani Kristu, awufumani ukuphila okunaphakade, awufumani uxolozono, awufumani umkeleka, awufumani ukulungisiswa, awamkeleka ungumntwana kaThixo. Xa uthi yes nobani. No, umpostoli ithatha ibalekile lento uthi bafuna ukuniphuca ithemba lokuphila okunaphakade. Wayetsho njalo kuba ithemba lokuphila okunaphakade lifumana ngoKristu kuphela. Uyafika enye insizwa kuMark chapter 10. Igijima phala ya kuYesu imbamba. Hey mfundisi olungileyo. Umuntu angenza njalo azuza ukuphila okunaphakade. Hayi ndoda thobela imithetho. Ndayenza imithetho Yesu ngisemncane. Utadedela ke yonke ingcebo yakho. Uze uzolandela mina. Ngamanye amazwi ndanele siyayithemba kwingcebo ndoda. Ndanele mina xa ufuna ukuphila ngonaphakade. iBhayibhile uMark chapter 10 verse 21 indoda yahamba iqumbile kuba yayinengcebo eninzi. Yayinengcebo eninzi ithi noku uYesu ndiyambona. Kodwa uYesu uzoniphatha njani manje lahla lencebo. uYesu ndiyambona. Kodwa mase ndilahlwe ireputation uthi ndisisityebi lomphakathi uzothini. Uthi ningaphucwa ithemba lenu, ningaphucwa umvuzo wenu. Niphucwa njani? Niphucwa bobani? Uyayicacisa. Uthi babantu abathanda unjani ukuzenza abathobeleyo number 1. Uthi laba prophet bamanga they pretend as if banentobeko. Babantu laba abazila ukutya baboxoke ubuso then bazofika kuwe. Ayibonga Inkosi. Ayibonga Inkosi. Ngithanda uJesu. Amen. Babantu laba bazalwane abazihluphekisayo ukuze abantu bababone ukuthi hey userious ngikho. Ayiqali lapha. Siyayazi lento abantu siyayazi kuBible study yethu yentshumayelo sentabeni kaYesu Kristu. Yesikhumula into ezintathu bezenza abaPrepharesi ukuze babone babantu. Siyayikhuluma besifunda bazalwane yini bebenze oqala ukuze babone babantu. Babethandaza oqala. Babezila ukutya kwesibili. Babenikele kwesithathu. Moyibuka ukude uthi yo yazi yanokupele lensizwa. Moyibuka ukude uthi yo yiprayer warrior lensizwa. Moyibuka ukude yo yamthanda uThixo izila ukutya insuku ezindaka. Kodwa uThixo mayejonga inhliziyo inyama leyo umuntu uyenzela inyama uthanda ukubongwa. Isisimanga lento besithi bathanda ukuzenza abathobeleyo. Bayikokobetsa. Ukubabona banonjalo abaphakama ngokuthobeka kwabo. Ndiyambulela uThixo mina. Yatsho njalo enye indoda, andifani nabanye abantu. Andikexeza andirobha abantu. Andifani even nalo aseca kwam. Ndiyakubonga Thixo. Ndiyanikela ngawo wonke ndinako, ndizila ukutya kabili evekini. Thixo ndiyakubonga mina andifani nabanye abantu. Ijonga intobeko.
sikhule sihazi bazalwane besicwa ukuwama kubandla. Umfundisi befika ngebhongo phambili kupulpit. Azothi bazalwane ngikhuleke ndisiva weak nyana. Hey kaloku ifasting ye21 days banako ukwenza lokho. Awuthini ngomfundisi? Uzama usixoxa ukuthi ubuzile ukutya. uYesu akatsho nokuthi ifihle lonto ibe phakathi wakho naye. Befika bethi kona Thixo andinando kule nyanga nimeka kubi sonzonikela nje ngo-3,000 kuphela. Ayikhupha yithi imali. Uthobekile mosibazalwane uyathi utakananto yena uzonikela nje ngo-3,000 intoni leyo uveza impakamo kwintobeko yakhe. Sesimanga laba prophet bafikileyo ukuthi baveza ukuthi babona abakholwayo ngokuzenza abantu abathobekileyo, ngokuzivisa ubuhlungu ukuze abanye abantu bathi yo serious ngalento kanti inhliziyo ibolile. Ningaphucwa umvuzo wenu, uYesu Kristu wanele. For Jesus is sufficient. Ningaphucwa. Uyivile kwesibili benza njani? Bakhonza ingilosi. Utho ibhalayo omnye wabafundisi bebeyibhala commenta kule ndaba uthi mabekhonza ingilosi mhlawumbe vele ibi part of lento yokuthobeka ukuthi na siphansi kakhulu sikude kakhulu even noThixo bekungamele ukuthi nje siyasondela uThixo so dila nengilosi kube izingilosi ezisaka uThixo. Sithobekile thina uThixo ungcwele. Asifuna ukusondela kuye thina uThixo zingilosi ezosimela phakathi kwethu ukuze kube zisaka uThixo. Abatsho njalo abakhonza izinyanya hayi asibakhonzi thina beyithongo nabaphansi lezinyanya zona zizo zisixhumanisa noThixo. uThixo uhloniphekile sidinga abantu abasaziyo okhokho notatomkhulu kube baba basincengela kuThixo sithobekile thina. uThixo ungcwele sidinga uMaria umama kaYesu kube nguye osicengela phaya. Ningaphucwa umvuzo wenu uYesu wanele. Futhi bakhonza ingilosi. Yevakala futhi kwezidolophu zakhona le eColossae neLaodicea. Idolophu zakhona le bebiza iLicasville bidumile indaba yokudumisa ingilosi. Nakwela xesha. Apho uyibona khona idumile even kuyiBhayibheli uRevelations chapter 19 verse 10 uRevelations 22 verse 8 to 10 ubona ntoni? Ubona umzalwane behamba noJesu for 3.5 years ephila noJesu then wathunywa uJesu uthi ayosumela uJesu wahlukunyezwa ngenxa kaJesu uthi bethola izambulo lo mzalwane lona odumileyo ethola izambulo ezisuka kuThixo ethuma ingilosi uzizambulo kuye bethola izambulo ebona ubukhulu even bengilosi lezi phambi kwakhe uyaqala akhothame phansi kwengilosi akhothame kuzo. Ndiyazibonga izingilosi zithethe nompostoli uJohn. Azifani nabafundisi banamhlanje. Andibacelanga ukuthi banidumise bababhale ama-t-shirt bathi Mr Bishop athi. Andishongo mna ndikaze ndibayalele. Awutsho njalo unala HQ nala iPlantarian. Ithi anditshongo umuntu babanidumise. Kodwa i-t-shirt isigcwele HP nala. Yazibonga izingilosi zithi no John ungadumisi thina sizizicaka ukufana nawe dumisa uThixo. Bapha abafundisi abazomela ukuthi dumisa uThixo not us. Which angels were these ebezivumela ukudunyiswa? It must be fallen angels. Bekumele amadimoni ingilosi esamela uThixo ziyazi zona ziyilibali lonto kudunyisa uThixo. Zifika nami ngimumlwelo njengenanto manje benazo ingilosi kodwa masime nazo sobabili sidumisa uThixo. Andidluli ngazo ndidumisa uThixo ngoKristu. Andidinga omnye ummeli phakathi komuntu noThixo ngumuntu uYesu Kristu. Masisuke ingilosi ndidumisa uThixo uYesu wanele. Izinyanya mazisuke azincedi lutho uYesu wanele. Umfundisi akancedi lutho, uBishop akancedi lutho, iApostoli ethile ayincedi lutho, uYesu wanele.
andidingi ukubhukha appointment ndiyohlala noprofeti ethile, ndiya kuThixo straight ngoYesu. Ningaphucwa, ningahlulelwa, ningaphucwa. Nivuma ukukhonza ingilosi. Isidalwa isikhonzana lezi zenzeni? Zikufele? Zikunika ukulunga kwazo? Zihlukunyezwe ngenxa yakho? Zifile zavuka ethuneni? Zenzeni ingilosi? Zizicaka ithi iBhayibheli futhi sizicaka nakwezilangazelelayo ukubona insindiso le. Ziyalangazelela ukubona abantu abathi hlengiwe senziwe sabantwana. Sithi into enjani le? Into enjani umuntu obesefile avuswe? Into enjani umuntu obeselahlekile afumaneke? Ebekubukumkani omnyama, abebukumkani kanza kanjani Thixo ongcwele ukuthi uthathe labo bantu ubenze abantwana? How? Usisimanga kwingilosi, wena uzomangala zizingilosi. They long ukuzobona abazalwane. What is this? Abacula ukuthi sihlengiwe, yini ukuhlengwa? Abazalwane bayazi into yokuhlengwa. Amen bazalwane. Amen. Ningaphucwa nidumise ingilosi. Uthini la verse 18 ephike ngemibono yakhe. Nansi ke abaprofeti bamanga. Bazikhukhumeza ngeze ngqondo yakhe emvelo. Visions. Ziqale lapha inkundla ezininzi. Uthi umpostoli kwibandla laseKolosi, ningaphucwa ngalamadoda afika ezothi anemibono. Anazi na ukuthi ninelizwi nina? Hayibo, anazi ukuthi ngesikhathi sandulo uNkulunkulu ukhulumile nobaba bethu ngabaprofeti nangendlela ezininzi. Anazi nangoku ukuthi ukhuluma ngabani ngonyana. Nifuna imibono. Nifuna imibono. Indoda ivuke kuseni ithi ndibe nombono abazalwane ukuthi siyayivula le garage siyeyifikise eyethu. uThixo uthe masiqaleni nikelani ngemali ngokusheshsha. Indoda yavuka ithi uThixo uthe kumele ngisikelele enye intombazana apha ebandleni, kumele ize endlini late mayiphuma icala namhlanje ize endlini izoyisikelela ubusuku bonke. Umzali nguye ayidrayiva yayise kombono lo. Ningaphucwa umvuzo wenu, uYesu wanele. Utheni senilandela lamadoda lafikileyo bazalwane baseKolose aza nemibono esuka kuwo. Uthi imibono yani? Uthi ingqondo yabo yemvelo. There's nothing spiritual. Angazenza ungathi umoya ongcwele uthethile naye. Inyama. Inyama. Akho Thixo othethe naye lo muntu. Akho Thixo oveza umbono. Inyama. Uthi ingqondo yakhe yemvelo. I-creativity yakhe uvuka kuseni wayicinga ukuthi abazalwane zobarobha kanjani namhlanje, then wazoma phambi kwenu wathi umbono kaThixo uthe kuyo. Ngifuna ingqondo yabantu. uYesu akanelanga na bazalwane baseKolose. Ningahlulelwa, ningaphucwa. Number 3, ningabotshwa. We feel up even before that, maybe verse 19. Uthi engabambelela uthetha ngabo labantu. Uthi ababambelele kwintoni? Kwinhloko sobuya kuyo. Sobuya kuyo uzobonisa ukuthi inhloko kahle kahle nguKristu. Ukukhula kuKristu. Uthi bengabambe sobuya kuyo ubheka verse 20. Ningabotshwa uma nafa kanye nabani noKristu. Nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, basic teachings, ama-elementary teachings, imibono nemfundiso yabantu, ama-advices omphakathi, amacebo, ama-moral advices abantu. Nedlula kuyo nina nafa noKristu. Nafa noKristu utheni seniyongcamla esityeni sabantu abangakholwayo. 1 Corinthians 6 udatsho njalo bebenecase abanye mangalele omnye umzalwane wakhe. Uthi hayibo nide nizise kubantu belizwe akekho naphakathi kwenu ebengayehlula le ndaba. Yazani mangaza umzalwane uthi my best friends, best of the best, abantu abangakholwayo. Ungamlaphi kanti? Bathi mewe advisor molwa nesono bathini? Mozivukude noKristu bathini?
bathi themba ukulunga kwaKristu, bathemba ukwamkelwa ngoKristu, bakhomba kwigazi likaKristu, bakhomba esiphambanweni umsebenzi kaKristu. Bathi njengengoma isithi ungazoba serious. Itsho njalo ingoma yeGqoma ithi just drink. Ithi drink, just drink. Ungazoba serious. Wena uhleli kwinkundla enjalo udla khona every time. Maze kubetha ngapha awuyi kubazalwane uyakweza inkundla lezi. Kuba uyazi lezi nkundla azizukukhalimela, azizukukhomba ukuthi ingxaki nguwe. Hey, baninzi so don't be serious. Siyabathanda mase serious izinto. Uthini Pastor? Uthi nife noKristu. Niphila ngathi kusaphila indoda endala yafa noKristu. Nisaphila ngathi kusaphila inkanuko ezindala zafa noKristu. Uthi pho kungani nisaphila ngokwezwe, nithobela izifundiso ezithi ungathinti, unganambithi ngolimi futhi ungabambi, nimamela imithetho yabantu. Nimamela imithetho yabantu, omininzi imithetho bazalwane, abantu even emabandleni, abantu basifakela imithetho yabo. Babopho nembeza babazalwane ngemithetho yabo, hayi ngemithetho kaThixo. Oyinxiba ijoin ngekho clean. Oyinxiba ijoin ungayayinanga. Okhonzeziyoni? I need Istart yini bizwana? Njani? Ugqoka. Istart. Uzenjani enkonzweni ungastartshanga? Start ijoin, amen. Hayibo. Mininzi bazana imithetho ebekiweyo abazana babotsheyo kuyo. Now, uthi isimanga sesimanga umpostoli lapha. Uthi kuyo yonke lento ukuthi ungathinti, ungathini. Uthi number 1 verse 22, konke lokho kuyizinto ezinjani eziphelayo. Ubambelele kwinto ezidlulayo nento eziphelayo number 1. Yeka ukuzibophela ngazo. uKristu wanele. Number 2, izinto mazisetyenziswa zize ngemiyalo zemfundiso zabantu. This is man-made. It's not God-made. Yeka ukubotshwa yiyo. Why unembeza botshwa yilonto? Basilimaza abantu bayedwa imithetho. Kuba uthi umzalwane noma sefika kwibandla elirayithi isamtya lento. Uthola sihlele ngophathi wethu ukhona ophoxekayo ukuthi ubhenge unxibe ishirt nemikhono emifutshane. Kuba wabotshwa unembeza wakhe ukuthi ubaba ecaweni akayinxiba into nemikhono emifutshane. Unxiba ibhatyi. So efika nje lapho uthi Thixo nceda. Thixo ndindodwa usabamba izwi lakho. Thixo zona ezingaka ebandleni. Sesibulela umfundisi ukuthi yena uyayibona inyama. Senze khona basaphoxekayo nakuthi phapha ebandleni mangafika umzalo egqoka ibhlukwe ngoku ongusisi. Apha phakathi kwethu yothothi khona ophoxekayo. Kodwa ke nayo usisi wazi unxiba ijini. Ibudala siyabonga uJesu. Ijini pho. Ofika umzalwane enenwele ezipheple. Uzoligumba ifoni saphila imithetho. Uzoligumba if isekhona insalela yemithetho yabantu hayathi uzoyigumba umzalo wakho. Yofika omnye egcwele ubuso left egcwele ithathu ngathi uMike Tyson. Afike futhi gogo njani. Uzoligumba. Uzabamba umthetho. Uthatheke. Uthathe umuntu uzokhunjwa abazali sengxakini. Ngoba imithetho nje abanye umsebenzi waqumbile ngokusanele ukuthele ithwele ecaweni. Usuku lonke iyathalo lekhangolo. Ngoba sebeyakhuleka uphethwele ikhangolo. Uzonigumba. Why? Usaba umthetho wabantu. Anti besiyilungisa abazalwane bayazi besiyilungisa apha kwiBible study membership. Kuthiwa mamfundisi. Sabuza umbuzo osiponsisa ivesi yamamfundisi. Ikuphi bazalwane ivesi yamamfundisi? Ziphi qualifications zamamfundisi? Awusabheka namanje. Ayikho bazalwane. Akana office umamfundisi. Akayo associate pastor. Sizama ukuthi bazalwane ukuthathephi. Ukuthathephi nizi uzedele.
Kuthiwa lapha hayi lezi zinto zimfundiso zabantu. Zimfundiso zabantu ingozi. Siyambopha umnembezo omzalwane. Uthi verse 23 sibona ngathi ukuhlakanipha. Uthi konke kubonaka ngathi sengathi kunokuhlakanipha. Lesikhamabandla abazalwane. Ezinye kuthiwa osisi bahlala ngapha. Odada bahlala ngapha. Ufike wena ungazi uhlale ngangutata. Kofika ideacon kamama umama omdala sesomfisi. But ahlala ngapha. Abahlali ngapha into oyenzayo. Bazalwane ezinye bezinenjongo enhle zama ukukhusela but sibe ngumthetho. Umthetho ingxaki. Ibizo bazi right maziyingcebiso. Sithi mhlawumbe ngakuhle mawukanje. But zingxaki mazi umthetho. Because umthetho womuntu ngowango kwaThixo uyeqa. Abanye bethu soba sengxakini. Ifika iqhawe lapha izibambele iwine. Ihlephu lephambili. Nide uofferishe nawe. Ngawuhlabulisa nawe. Aqala umama malibisa athi agcwala iglass yakho. Kodwa mzalwane ngiyagcwala iglass. Usuka philonto ngumthetho wabantu. Ayisho iBhayibheli ukuthi umuntu angaseyi, ithi anganxili. Uzothini uzoyigumba ufise khona insalela yelegalism. Ufusana lo legalism lo mthetho lisekhona enhlizweni luzokhala. Khona bazofika bakhalise thina sakucenga sakuba amabhaki sithini siyakucenga. Khona isizofika izinqibele nje ishirt iskipper sayo izoshumayela uzoyilalela na. Hayi sibhewa sekholo sokholo nathi bazalwane sinayo lemithetho isizibekele yona. Mfundisi ngeke sengaza nganxiba iskipper ezoshumayela. Nandiyivanga yonke nje nje. Sesiba singcwela nje. Nandiyivanga yonke nje. Uzoyiva njani? Sibe ngcwele ngathi you are holy wena. Bazalwane thini lento? Ithi buka ngathi ukuhlakanipha. Kodwa khona into engakwazi ukuyenza. Kungako ndithi ningabotshwa imithetho yabantu. Kodwa phihluleka khona umthetho wabantu. Noba uze ngathi ukuhlakanipha komuntu kukhona lapho uhluleka khona. Uverse 23 uthi abantu baziqokele inkolo eluthayo, ilutha abantu futhi bazenza abathobekileyo ngokuzikhandla emizimba bezivisa ubuhlungu mhlambe kuzileni ukutya insuku ezinde. Uthi khona aphi ngafikelela khona. Uthi kodwa akusizi ngalutho maqondana nokuzithiba enkani kwenyama. Inyama yatamasa umuntu obamba umthetho. Akayiki inyama yakho kodwa ulala nomakhosta. Inyama yatamasa uyibambile umthetho ngaphandle ufaka isipelethi kodwa lincike elikhulu. Yasho njalo indoda ngisebenza nayo ondoda leyo izogxeka umsisi abakhonza zesisi bonke. Ithi lo sisi awunqwazanga enhloko uyifake umsisi. Fake uyadlala wena ngenkolo. Mayibuye endlini ihlalisana nentombi. Ithi nayo nomntwana kwentombi. Nothi ngikole ixesha same day inomntombi esendlini. What's the problem? Awukwazi ukubamba inyama umthetho womuntu. Bazona thathi ngento ezikude le zaseKolose nje kuphela. Ndithetha into esiyibonela ngaphandle orifanga singcwaba apha esitratweni ulento zakaTisetso mama Tisetso. Singcwaba lapha ndimene namadoda ngaphambili etenteni. Siyashumayela ndithi ndihleli nabafundisi banxibile bavathile into zakhona. Ndithi sihleli nabafundisi. I'm sitting with men of God here. Sama ngcoba sashumela ndithi ndihleli nama men of God masibuye etenteni imen of God sayibuza usisi ipinto yethu leya. 5 minutes later ihlele esitulweni ibambe ibhiya ibambe nomqombothi ngapha. Lapha ivathile hayi ukuthi izikhululile sayibamba utywala lapha. Iwenzeka ntoni bazalwane umthetho wakwazi ukubamba inyama. Kuyesu obamba inyama. Kuyesu uthuma ingcwele okwazi ukunika ukuzithiba.
Imithetho yokuncedanga uphila emanyaleni wenza imithetho. Ubuhleba abantu unxiba yona ivathi. Bebede abanye bathi hayi andithethi andifuna ukuhleba kaloku mandinxibe lokho. Nokuxabana naye hayi masiyeke le nto. Mina nje andifuna ukuyingena le nto ndicela uqala ndiyokhulula nje lokho. Bese ikhulule lokho uzobaleka. Uzophuma ugijima uthi ubuthini ka? Yebo dini ubuthini mayise ke ntwana. Hayibo. Umfundi sebekade eshumela ecaweni enxibe kanje bese ibekile sesithi eyithawola zinsana zwakala boy zwakala. Umfundi sikwenzekani ngoku umsindo ongaka kwenzekani inyama ayikwazi umthetho akayitubi inyama. Umthetho akwazi ukwenza ubungcwele ukuthokoza uThixo. Ningazibophi kumithetho yabantu ayikwazi ukwenza ubungcwele obuvuyisa uThixo. Ubungcwele bukaThixo buthengwa. Abuzi ngemithetho yabantu buza ngoKristu. Uthini umpostoli bazalwane baseKolose ningabotshwa lisikaklame imilawo yabantu isikaliklama burapeti bohahlisa modimo buhlaya uKristu isimilawo yabantu libatla. Abazalwane ngazibophi nalayo farms azibophi uzenze ungathi ingcwele lento masekubuza uyithathe kuphe eBhayibhelini mama. Bathi sikhule nayo ayisebenzi isukaphi kuba ayizukwazi ukwenza lo msebenzi mayingasuki kuThixo. Ayizukwazi ukwenza ubungcwele obuvuyisa uThixo xa ingasuki kuThixo. Umthetho wakho wena ukokelekela ukwedlula uThixo. Imagine usaphile u50 years ukhompyutha nonaphakade so uzibona ukuthi wena songa-eda kuThixo. So when I understand the generation better, so ngabeka imithetho ebopha usazela somzalwane ingasuka ezwini kaThixo. Uthini umpostoli bandla? Bafika abaprofeti bamanga. Nina uKristu wanele. Ningavumi ukwehlulelwa. Ningavumi ukuphucwa. Ningavumi ukubotshwa. uYesu wanele. Asikhuleke bazalwane. Oh siyabonga uJesu Kristu uNkulunkulu. Oh siyambonga uJesu. Ngabasibotshiwe. Ngabasibotshiwe somandla, ngabasoneli, ngabasoneliseke, ngabasosizama. Oh. Kasebetsa jwang le jwang, ha ulitho lenthusa. Inyembezi eminyaka zingefeza into yenkosi ngokuphela osusayo. Oh asimiyoho yarune kalihlatswa ngidibe. Oh uJesu Kristu fele afundisanga ya lifanga thwarela. Oh somandla siyambulela uKristu ukuthi asiyisebenzele insindiso. Bese uyophelela laphi ngemithetho yabantu. Oh somandla nathi basigijima emva koyinigma if uKristu akonelanga. Oh siyambulela ukuthi wanele abantu bakhe. Usanele thina ukusindisa, usanele ukusingcwelisa, usanele ukusingenisa ezulwini. Elihle igama lakho umfeli wethu nomsindisi wethu onguye olungileyo nosaneleyo. Oh siyabulela somandla. Amen.